laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الأعزاء مستمعي الأكارم أيها الحفل الكريم الجمع المحترم، أحييكم جميعا بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله ربنا سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يأتي الله سبحانه وتعالى ودعا الله جل وعلا handuɗo e yettore nden o handi e jarnore nden. Jomiraɗo on tabaraka wa ta'ala neminɗo e meɗen ɗiɗo nemaji ɗi en anda ittiri majji. O moƴƴori e meɗen ɗiɗo moƴƴereji ɗi tawata en andano ɗi foti. Kanko Allahu tabaraka wa ta'ala mo tawata kala ko woni e meɗen e moƴƴere e kala ko woni e meɗen e nema ɗum immorali siwanaka makko kanko subhanahu wa ta'ala. En yettimo en jarnimo e dow nemaji makko ɗin qatibatan ɗi dendanigal majje. Seydi ke wonde reweteɗo e gonga ala handuɗo e dewal ngal fuddi e maggal siwana kanko Allahu tabaraka wa ta'ala wahdahu la sharika lah. Seydi ke wonde nelaɗo meɗen o Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko jiyaɓe makko kanko jomi meɗen jalla wa ala nelaɓe makko ɓe Allahu suɓi o nelifade e meɗen enen ndeɗo mofte. E toriki Allahu subhanahu wa ta'ala yo ɓeydu mantore makko nden e kisal ngal e dendanigal moƴƴereji makko ɗin e dow maɓɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam e dendanigal sahabaɓe men e kala gonɗinɗo jeyaɗo yimɓe nder suudu maɓɓe e kala jokkuɗo oɗo sunna maɓɓe ila yawmiddin. Aray si ɗum feƴƴi ko ono yo siɓɓe tedduɓe e bandiraɓe tedduɓe mi salmini on ngoɗo salminago islam, salminago gonanɗo. Ara yeeso ɗum ɗo inchallahu ta'ala wano siɓɓe meɗen ɓen ɓe makirani en noon ka ardinande maɓɓe بعون ربنا تبارك وتعالى وتوفيقه وتيسيره يوتر ميرن دن عنوان مير
ko ɗum woni alilmu walulama. si tawi hawri innama alilmu no anda wondema ko fandora e ngol ɗo konngol si tawi ngol jantama ala al itlaq ko alilmu shar'i, ko gandal sharia on. ɗum woni gandal kaɗo dina allahu tabaraka wa ta'ala, ko honɗum woni ngal ɗo gandal, ko honɗum neɗɗanke on o haani wadde fiyo heɓu ngal ɗo gandal, e ko homɓe woni ɓeeɗo karamokoɓe ɓe allahu tabaraka wa ta'ala o neminiri ngal ɗo gandal, woni andugol kaɗo dina makko, faamugol ko honno o rewirte. waɗi eɗen andi oɗo neɗɗo mo tawata ko neɗɗo faalaɗo moƴƴere allahu tabaraka wa ta'ala nden ka aduna ɗo, kadalika o faala moƴƴere allahu tabaraka wa ta'ala nden ka lahara, ko be kanko neɗɗanke on o eto o anda kaɗo dina islam. ko waɗi ɗum ɗo ko alamande molanande nde allahu tabaraka wa ta'ala andinirta neɗɗanke wondema himo faandanimo, himo faalanamo ndeɗo moƴƴere. rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe maaki e oɗo hadithu maɓɓe felluɗo wonɗo ka sahihain, ittaɗo e muawiya ibnu abi sufyan radiyallahu anhuma, ɓe maaki man yuridi llahu bihi khayra yufaqihu fi ddin. kala mo allahu tabaraka wa ta'ala faandani moƴƴere, kala mo tawata allahu jalla wa ala no faalanamo moƴƴere, kala mo allahu tabaraka wa ta'ala faandani peewal, kala mo allahu jalla wa ala faandani yurmede makko nden, kala mo allahu jalla wa ala o faandani yaafuye makko, kala mo allahu tabaraka wa ta'ala faandani ɗum dandugol mo lette makko ɗen aduna e lahara, o faandanimo honnoygol mo kaneral jannaji, alamande muɗum nden goo on yufaqihu fi ddin, o faaminaymo kanko allahu tabaraka wa ta'ala kaɗo dina. cheikh l'islam ibn taymiyata rahimahullah e cheikh abdulaziz ibni baz rahimahullah ɓe maaki wonde mafhumul mukhalafa on lil hadithi anna man lam yurid llahu bihi khayra la yufaqihu fi ddin, wa man lam yufaqihu llahu fi ddini lam yurid llahu bihi khayra. ɓe maaki wondema oɗo hadith mafhumul mukhalafa makko on, bimana o holli en kanko hadise o wonde alamande allahu jalla wa ala no faandanima moƴƴere dunyan wa akhiratan, ko yo faamine kanko allahu subhanahu wa ta'ala ko o tagirma fi ɗum kon woni kaɗo dina. idan hadise on si tawi hawri e yiltidiri faamu makko on, hollay e wondema kala manin neɗɗo mo allahu tabaraka wa ta'ala faaminali kaɗo dina, o andinalimo ko honno o rewirte, o andinalimo kanko tabaraka wa ta'ala ko o waɗɗini ko, o andinalimo kanko subhanahu wa ta'ala ko o harmini ko, kadhalika o faaminalimo laawol nelaɗon alayhi salatu wassalam, haray allahu jalla wa ala faandanaki on ɗon moƴƴere. si tawile allahu o wurnima e hoore ndiɗo leydi, a ɗetti geɓal mangal e ndan ɗo gurdal, tawi jomi meɗen jalla wa ala o faaminalima kaɗo dina, ɗum ɗo no holli wonde kanko subhanahu wa ta'ala o faandanakima moƴƴere. ɗum waɗi si tawi alkhayru kullu lkhayri fi lilmi, moƴƴere nden nde dendaningal mayre ko nde woni ko e ngal ɗo gandal. ndaren moƴƴa si tawi hawri neɗɗanke on o taskike, o taway enen ɗeɗo mofte wala karmokoɓe ɓen ɓe makiri noon wondema nahnu ummatu iqra, enen ko en mofte ɗe tawata ko mofte jangu. waɗi allahu jalla wa ala ko atti tippinde kon e hoore nelaɗo meɗen o sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ko yamirgol ko wiyete ko jangugol. o yamiri ɓe yamirore nden, kanko jalla wa ala o fontinde kadi o addinde o huɓintininde e hoore meɗen, ko ɓe yamira kon jangugol, ko ɗum yamira ɗe wonde mayo en jangu. ko ɗum ɗon allahu tabaraka wa ta'ala atti tippinne ko yowdir e fiyakuji kaɗo din. waɗi noon neɗɗo on o wawata rewde allahu subhanahu wa ta'ala dewal ngal allahu jalla wa ala landingal, dewal ngal allahu subhanahu wa ta'ala shar'iningal, tawa kono o landori noon eno o shar'inir noon, si tawi hawri neɗɗo on anda ko honno gollirte.
waɗi si tawi oɗo mo tawata ko goto e tabi'inaɓe tedduɓe mo tawata ko jeeyaɗo e min umara'il mu'minin woni umar bne abdul aziz rahimahullah ɓe maati wondema man abada allaha bigayri ilmin kana ma yufsidu akthara mimma yuslihu ɓe maati kala neɗɗo naatuɗo e kaɗo diina o ukki e ɗoɗo dewe o wi o reway allahu tabaraka wa ta'ala kono o andinota ko o jangata o reway allahu subhanahu wa ta'ala kono o landota ko o tefata emo yiltude gite makko ɗen o ndaara yimɓe ɓen ko ɓe waɗi wo o warra noon walla o ndaara haqqille makko ɗen ko ɗe pirintinanimo wo o rewira noon allahu tabaraka wa ta'ala ɓe maaki oɗo kana ma yufsidu akthara mimma yuslih ko o bonnata kon e nder diina kam ɓuray tiiɗude ɓuray mawnude ɓuray ɗuuɗude edi ko moƴƴinta kon wan noon addinu ko binnaqli wa laysa birra'yi diina kan ko bee tawa koko eggina ko ɗettaka wahyu allahu tabaraka wa taala imma ka alqur'anare teddunde walla ka ahadisu lqudusiya walla ka ahadisu nabawiya amma feere neɗɗo on tun ɗum ɗo e hoore muɗum ko niwre wona ɗum woni diina kan waɗi seydna aliya ɓe makani radiallahu anhu ɓe maaki law kana addinu birra'yi la kana asfala alkhuffi awla bilmashi min a'la ɓe maaki si tawi hawri diina ko feere yaranteno hara diina kan ko feere nden woni ko gollitirteno ɓe maaki neɗɗo si tawi ari massugol huffuwal makko ngal kanko neɗɗo o maskayno ley on ko waɗi ko ɗum ɗo yaaɓata ko ɗum ɗo woni ko yaata ko ɗum ɗo woni ko naatoyta ka horgo ko ɗum woni ko yaata ka mbullaari ko ɗum woni ko tippata ka loope ko ɗum woni ko yaata ka ndiyam amma dow huffuwal ngal neɗɗo o tippirta ɗum kono madama diina ka wana ka feere kono allahu tabaraka wa taala shar'iniri noon eno nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe janniri noon ko noon kaɗo diina woni no ka yarante idan neɗɗo on ko be kanko oɗo neɗɗanke diina makko kan si tawi himo faalayo ka jaɓe o eto si o juulay o juulira gandal o eto si o hooray o hoorira gandal o eto si o zakkay o zakkira gandal si o jangay qur'an o jangira gandal kala manin ko o watta e kaɗo diina tawa ko gandal woni ko ɗowimo e muɗum ndaare allahu tabaraka wa ta'ala o honɗum o yamiri nelaɗo alayhi salatu wassalam yoɓe makan en allahu jalla wa ala o yamiri ɓe yoɓe makan en wondema qul hadihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana waman ittaba'ani makan ɗeɗo mofte maɗa min dey komi wondo e noddande joomi an tabaraka wa ta'ala komi nelaɗo makko kanko allah subhanahu wa ta'ala ngol ɗo laawol ko ngol woni laawol ngol o nelirinmi ngol komi noddanowomo kadi kono komi noddirowo honɗum ko wiyete kon basira imam ibne kathir ɓe maaki rahmatullahi alay ɓe maaki ay ala ilmin wa burhan koye hoore gandal kañumma e dalil koye hoore gandal kañumma e dalil koni alhaali jindi yarata ko ɗon ten naari wala sahibul akhbari rahimahullah kamɓe tigi ɓe makani e wala yahillu lahu an yafala fi'lan hatta ya'lama hukma allahi fihi wa yas'ala alulama ɓe maki daganta ko kala neɗɗo fawaɗo sharia nde o immanto hunde e kaɗo diina o darano hunde e kaɗo diina ha o anda ko honɗum allahu tabaraka wa ta'ala ñaawi e nden ɗon hunde ha o anda ko wonno allahu subhanahu wa ta'ala yamiriri yo nden ɗon hunde nde warre ha o faama ko honno nelaɗon alayhi salatu wassalam kamɓe ɓe warrunoɗum si tawi hawri gandal makko ngal hewta hunde nden o innata ɓa mi anda joni yomi hotto mi waɗa ma yomi lando haqqille anden ɗe sappanola ɓe maaki wa yas'ala alulama o lando ɗeɗo karamokoɓe wa yaqtadi bilmuttabi'ina li sunnati muhammadin sallllahu alayhi wa sallam o ndaara ɓeɗo karamokoɓe ɓe tawata ko jokkuɓe sunna nelaɗon alayhi salatu wassalam o iwtira ɓaawo ɓeeɗo o jokka laawol ɓeeɗo ngol koni alhaali makko o gasirta ko adi joom meɗen tabaraka wa taala ko wi ko fasalu ahla zicri in kuntum la ta'lamun si tawi hawri woodi goɗɗum e diina kanko on annda taw on ndaarir haqqille mon ɗen tu waɗon lande karamokoɓe ɓe allah subhanahu wa ta'ala faamini ɗum ɓe
idan ɗum ɗo no holla e wondema si tawiɗen faala hewtoyde ka joomi meɗen tabaraka wa taala tawa kanko allahu on iɗen rewirimo no haaniri noon no o yiɗiri noon no o faalira noon no o jaɓirta noon e no nafiroyta en no laahara ko be gandal ngal ngal hikko yeeso ko be ɗum ɗo wona ko be gandal ngal ngal wonana en yeeso ngal wonana en almami joni meɗen tabaraka wa taala o wi faalam annahu la ilaha illa allahu wastagfir li dambika wa lilmuminina walmuminat wallahu yalamu mutaqallabakum wa mathwakum ɓeɗo imamu lbukhari imamu lmuhaddisin ɓe gandi ɓe waɗani en dambugal istinbatan min hadihi l aya ɓe maaki ba alilmu qabla alqawli walamal ɓe maaki dambugal ɓangilngol wonde gandal ngal ko ɗum atti wowlugol ka diina gandal ngal ko ɗum atti gollugol ka nder diina oɗum waɗi imam ɓeɗo alhamid abu hamid alghazali ɓe maaki rahimahullah wondema alilmu imamun walamalu tabi'un ɓe maaki gandal ngal ko ngal woni almami on amma golle ɗen ɗon ko iwtirɗe ɓaawo golle ɗen ko iwtirɗe ɓaawo ko ɗum sendi en enen ɗeɗo moftanelaɗo alayhi salatu wassalam e annasara kañumma e alyahud e annasara kañumma e alyahud ɗe gandi alyahud kamɓe ko ɓe ummatu ilmin bila amalin annasara kamɓe ko ɓe ummatu amalin bila ilmin amma enen moftanelaɗo alayhi salatu wassalam enen koyen ummatu ilmin wa amalin ma'an bimana yahud allahu jalla wa ala okkiɓe gandal ɓe sali gollitirde gandal ngal allahu okkiɓe ngal fa la'anahum wa ghadiba alayhim jomi men huɗi ɓe o tikkani ɓe annasara kamɓe ɓe radi annabajo maɓɓe o law ɓe faalamo warde allahu jalla wa ala ƴawnimo ɓe lutti e majjere ɓe haɓɓiti noon ɓe rewaymo kanko allah ɓe sinci piiji ɓe naadi e diina kan allahu tabaraka wa taala o ɓanginani en wondema ko ɓe yimɓe ɓe tata ko majjuɓe amma enen ɗeɗo mofte jomiraɗo on tabaraka wa taala jamaa lana bayna alilmi wal amal o hawtindirani en gandal ngal woni alilmu nafi e ɗeɗo golle ɗe tawata ko alamalu salih joni meɗen tabaraka wa taala o wi huwa alladi arsala rasulahu bilhuda wa dini lhaqi liyudhhirahu ala ddini kullihi wa kafa billahi shahida o wi ko kanko allahu on woni ko neliri nelaɗo makko muhammad alayhi salatu wassalamu ɗiɗo piiji ɗiɗi o wi bilhuda wa dini lhaqi cheikh l'islam ibn taymiyata rahimahullah ɓe maaki almuradu bilhuda ko alilmu nafi walmuradu bilamali lsalih ɓe maaki walmuradu bilhuda ko alilmu nafi walmuradu biddini lhaqi ɓe maaki ko alamalu lsalih bimana allahu jalla wa ala arsala rasulahu muhammadan sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bililmi lnafii walamali lsalih ko gandal ngal tawata ko nafangal e golle ɗe tata ko moƴƴe oɗo waɗi han neɗɗo o a wawi wonde jokkuɗoɓe no ɓe hani jokkirde noon tigi wo si tawi a mooɓidiri hakkude ɗi ko ɗum wata gasde oɗo waɗi cheikh abdourazaq ibne abdulmuhsin al abbad hafidahum allah ɓe maaki fa bililmi e yutraku sabilu lyahud fa bililmi yutraku sabilu nasara wa bilamali yutraku sabilu alyahud ɓe maaki wa bilikhlasi wassidqi yutraku sabilu lmunafiqin kamɓe cheikh on ɓe maaki wondema ngal ɗo gandal ko ngal ɗo woni ko neɗɗanke on o wawirta tertorde laawol ɓeɗo annasarankoɓe ko ɗeɗo golle ɗe tawata ko moƴƴe o wawirta tertorde gandal e laawol ɓeɗo alyahudankoɓe ko wona noon ko laaɓugol ɓernde nden laɓɓinana allahu e gongugol ngol o tertorto laawol naafigiɓe ɓe idan neɗɗo gomɗin ɗo ngimo sifitori ɗiɗo tati alilmu walamalu maa sidqi waliklas himo sifitori gandal ngal e golle ɗen wondude honɗum wondude e gongugol kañum ma
e laɓɓinangol allahu tabaraka wa taala. idan haray neɗɗo on kono o huliri allahu tabaraka wa taala wo kanko neɗɗanke on o tinnori e gandal ko wana noon kono o tinnori e gandal wo kanko neɗɗo on o hulirta allahu tabaraka wa taala o moƴƴinirta golle ɗe. imam ibnu qayyim aljawziya rahimahullah ɓe makani e honnu ɓe maaki wonnema man kana billahi arafa kana minhu akhwafa wa liibadatihi atlaba wa an masiyatihi abad. ɓe maaki kala neɗɗo laatiɗo ko kanko ɓuri hulde allah subhanahu wa taala o laatoto ko kanko kala laatiɗo ko kanko ɓuri andude allahu tabaraka wa taala o laatoto kanko neɗɗo on ko kanko ɓuri huldemo kanko subhanahu wa taala. ko wana noon kanko neɗɗo on o laatoto ko o ɓurɗo kadi ɗaɓɓitude ɗoftare allahu jalla wa ala nen dewe makko ɗen o waɗa. wa hakada o wonay neɗɗo mo tawata ko ɓurɗo kadi woɗɗitade ko allahu subhanahu wa taala haali ko. man kana billahi arafa kana minhu akhwafa wa li ibadatihi atlaba wa an masiyatihi abada. ni woniri alhaali makko. aray yewtere meɗen nden inchallahu jalla wa ala nde yiiloto e toɓɓe ɗe tawata ko toɓɓe ɗi. toɓɓere aranere nden ko mafhumul ilmi wal ulama. toɓɓere ɗimmere nden ko turuku tahsili al ilmi. imana toɓɓere aranere nden ko faamugol ko honɗum woni ko faandora gandal ngal e ko homɓe woni ɓemɓe tawata ko joomiraɓe gande ɓen ɗum woni karmokoɓe ɓen. toɓɓere ɗimmere nden janganakujo on ko laawol hongol woni ko o rewata no karmokoɓe meɗen ɓen ɓe ɓangeniri noon ko waɗi noon enen e hoore meɗen ko en janganakuɓe ko laawol hongol woni ko karmokoɓe ɓen ɓe wallinani en ngol tawata si neɗɗo o rewi e ngol ɗon laawol bi awni rabbina tabaraka wa taala kanko neɗɗo on yuhassilu l ilma o waaway laatinde o gasina gandal ngal o wona kanko kadi karmokojo ñande go. nde ɗo toɓɓere aranere woni mafhumul ilm. si tawi en ɗetti al ilm karmo koɓɓen ɓe andini en ɗum lugatan kadalika ɓe andini en ɗum istilahan. si tawi en ɗetti sengo lugatan wano cheikh mouhammad ibni salih al usaymin no ɓe makirani en ro rahimahullah ɓe maaki wondema al ilmu lugatan ko idraku shay'i ala ma huwa alayhi idrakan jazima. ɓe maaki ko innete gandal ka haala arab ko ɗum woni heftugol huunde nden humɓitagol huunde nden anda huunde nden ala ma huwa alayhi tawa kadi kono nde woniri noon tigi ala ma huwa alayhi. ɓe maaki idrakan jaziman tawa heftande nden e humɓitande nden e andande nden ɗum ɗo kadi ko mahiɗum e hoore pellital. idan ka haala arab wi'atake gandal si tawi hawri ɗiɗo tati ɗi tabitade. hunde aranere nden ko heftugol hunde nden humpito hunde nden andande. si tawi hawri a heftali nde a humpitaki ke kayre hunde nden a wonata anduɗo nde. hunde ɗimmere nden ko ala ma huwa alayhi tawa no humpitorɗande noon no heftirɗande noon kono nde woniri noon kayre hunde nden. si tawi hawri ko humpitiɗa ko no luutoniri ene nde woniri noon a wonata anduɗo hunde nden. hunde tammere nden ko idrakan jazima ko yo taw a andine no nde woniri noon tawa ngal ɗon gandal kadi ko gandal pellital bi mana kumpital pellital a waɗa e ɗiɗi. si tawi hawɗi hiɗa ruttinni e muɗum hiɗa sikkiti siko noon woniri walla sina noon woniri aray ɗum ɗon innatake gandal ka haala arab ko be tawa ko idraku shay'i ala ma huwa alayhi idrakan jazima. hada huwa alilmu lugatan. amma istilahan ka sengo andinande karmokoɓe men eɓe waɗani en tarifati jiɗi tawata ko ɗuɗuɗi kono si en daari en tawa ɗi fof majji ko ɗi woni e yiilade koye hoore hunde nde o tawata ko wotere. masalan si tawi hawri en netti alhafiz ibne abdilbarri almaliki rahimahullah kamɓe ɓe maaki wondema alilmu ko marifatu lhaqi biddalili fa kullu ilmin laysa lahu dalilun fa huwa taqlid. ɓe maaki kamɓe alhafiz ibnu abdilbarri rahimahullah wondema ko wiyete gandal sharia
gandal dina allahu tabaraka wa taala kan gogo on ko ma'rifatul haqqi ko andugol gonga on si tawi neɗɗanke on innama arafa albatila wa lam yarif alhaqqa la yusamma alima shar'an si tawi kanko neɗɗo o wona gonga on o andi ko mere nden o andi oɗo ko neɗɗo mo tata o yiyatake gando ka sharia dina islam amma ka istilahatiji yimɓe ɓe wawi mo innude kamɓe gando hasba no ɓe famirema kono o limatake ka sharia dina allahu ko o gando wona si tawi en ɗetti ulama'i albidai ɓeɗo ɓe tawata ko karamokoɓe bida sifa kawalamokoɓe rafida e karamokoɓe jahmiya e karamokoɓe khawarij e karamokoɓe mu'tazila e karamokoɓe sufiya e ko jokkodiri e sifa muɗum ɓeɗo haula'i la yusammawna ulama shar'an ka sharia dina islam ɓe innatake ganneɓe ɓe sabu honɗum ma arafu alhaqqa innama arafu albatila ko ɓe andi ko mere nde idan kamɓe alhafiz ibni abdilbarri rahimahullah ɓe maki hunde aranere nden ko marifatu lhaqqi ɓe watti ɗon honɗum biddalil wondude e dalil o si tawi hawri konko annduɗa a joganaki ɗum dalil a joganaki ɗum seede ko hino tinnina ɗum haray hay wona gando woni ko wonɗa hay wona gando woni ko wonɗa waɗi allah tabaraka wa taala ko tippiniri kon alqur'anare nden e sunna on ko fihon no hollugol en dalil ka kanko tabaraka wa taala o holli en kala ko tawata koko yowodiri e kaɗo ɗina sa wownay koyo dalil jokku qul hadihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ay ala ilmin wa burhan alyahud nde ɓe darinoɓe inni lan yadkhula aljannata illa man kana huda annasara inni lan yadkhula aljannata illa man kana nasraniya jomi meɗen tabaraka wa taala wi qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin si tawi ko wowluɗon kon ko gonga koye gandal tippuɗon adde hujja moɗon on e dalil moɗon on mo hino tindina ɗum ono tawi ala tawi ala idan ɓe maaki alilmu ko marifatu lhaqqi biddalil ɓe maaki fa kullu ilmin laysa lahu dalilun fa huwa taqlid kala gandal kala ko humpitiɗa kala ko nanɗa tawi a ala dalil a wiyatake anduɗo ɗum ko a wiyete ko a ñembuɗo ko an noon ko kaari nanirɗa o gasa a naniralimo dalil ma hayo wowli dalil on a anda ko noon dalil on ɓe maaki ɗum noon ko taqlidi innete ka sharia kamɓe الإمام ابن عبد البر رحمه الله كوني بوادير تعريف معنى سندتي وانا إمام ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه وانا ندو دفتر معنى أندراني النونية لابن القيم الكافية الشافية بماكي ونما والعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان وني بماكي كم بإمام ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه بماكي ونما العلم قال الله أولئه وقال الرسول نلاد عليه الصلاة والسلام بماكي وقال الصحابة صحابة بماكي hanne kadi kala karamokojo wowlitoɓa oɗon ko ɗum ɗo o wiyata qala llahu qala arrasulu qala sahaba faamuji makko ɗin fof ko jokkata ko faamu sahaba ɓen ko ɓe faami kon qur'ana kañum ma e sunna ɓe maaki hum ulul irfan ko ɓeɗo woni jomiraɓe gande ɓe allahu tabaraka wa taala kanko mari gandal ngal tawata ko moftungal timmungal ngal nelaɗo alayhi salatu wassalamu kamɓe ɗetti gandal ngal immorde e jibrilu alayhi salatu wassalam mo allahu jalla wa ala janni on nelaɗo alayhi salatu wassalamu kamɓe kadi ko ɗetti gandal ngal e jungo maɓɓe mubasharatan ko ɓeɗo sahabaɓe idan hum ulul irfan ɓe maaki mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan bayna arrasuli wa bayna ra'yi fulani ɓe maaki wonali gandal ya daro aafa darna ko innete lurral hakkunde nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe maaki e kaarijo wi'i misal muɗum inneɗa nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe maaki daroɗa inna menen kadi dey baben amen ɓe maaki soro amen ɓe holli mawɓe bolondaɓe maaki acciraɓe fiyakuji ɗin ka amen ɓe holliri ni ɗum ɗo wona gandal ne ɓe maaki wondema ɗum ɗo safahatan ko ɗayre ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان دارك
Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma ñande ɓe makuno nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe maki dakhalatil umratu fil hajj ɓe maki umra on no naata e nder hajju on neɗɗo on no wawi wadde ko wiyete attamattu on sati woɓɓe goo wi sami'na aba bacrin wa umara yanhayani an dhalik min nani aboubacry umar no haɗa ɗum kamɓe Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma ko honɗum ɓe makuno ɓen ɗon dey ko sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓurɓe teddude ɓen la ɓe makuno o e ɓen ɗon dey ko sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓurɓe ɓattade ɓe ɗen la kamɓe seydna aboubacre kañumma e seydna umar ɓeɗo e teddude ka Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma ko ɓe makanno ɓen ɗon ɓe maki yushiku an tanzila alaykum hijaratun min as-sama'i aqulu qala rasulullahi wa taquluna qala aboubacrin wa umar ɓe maki ɓattige ka kaaƴe saaƴe iwa ka asama tippo e hoore mon halko ɗo min miɗo wi'ude nelaɗo allahu on ɓe maaki hiɗo yaltinandela wiyollan aboubacry umar kamɓe kadi ɓe maaki on eɓɓidira e maaku nelaɗo alayhi salatu wassalam e maaku aboubacry umar si tawi ɗiɗo eɓɓodirtake ko nelaɗo on maaki e baaben an e baaben ma maaki eɓɓidirte ko nelaɗo on maaki ceerno an e ceerno ma maaki ko ɗum eɓɓidirte ko nelaɗo on maaki mawɓe bolonda amen ma mawɓe bolonda mum maaki ko ɗum eɓɓidirte ɗum wattake nelaɗo alayhi salatu wassalam maaku maɓɓe eɓɓidirtake e maaku goɗɗo goo abadan maaku maɓɓe on no hecci maakuji meɗen ɗin ɗi dendanigal majji kamɓe imam ibnu qayyim al jawziya ɓe holli e wonde gandal ngal ko ɓe anda qala allahu a anday qur'an anda ahadisul qudusiya kadhalika anda kadi qala arrasul a anday hadisaje nelaɗon alayhi salatu wassalam anda qala sahabatu woni fahmu sahabati lil qur'ani wassunna ko ɓe anda faamu sahabaɓe ɓen e ndeɗo alqur'anare kañumma yono sunna ko waɗi si a heeɓi faamu mo tawata o yaadali e faamu ɓeɗo sahabaɓe haray a oñike a fewalde joni men ko wi ko fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw ka si tawi yimɓe ɓen gomɗini yeru embere e sifa ko gomɗin ɗon kon onon sahaba ɓen haray ɓe feewi o wi no gonɗum wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaqi o wi si tawi ɓe lundike ɓe faami ko on faamali onon sahaba ɓen ɓe wonata moɓodirɓe abadan ɓe lurray da'iman ko ɗum waɗi yimɓe bida ɓen ɓe moɓodirta sa nani ɓe inna bid'atun tajma'una khayrun min sunnatin tufarriquna la yujadu bid'a mo tawata ko bid'a tajma' ɗum heɓota bid'a wawata moɓude yimɓe abadan ko waɗi noon sen daari bid'aji ɗin en taway ko ɗi mabniya ala maga ala al ahwa'i koye hoore mbeleɗe ɗen mahi ko goɗɗo jooɗi o miijiti ha welimo o waɗi ɗum wawata moɓude yimɓe abadan ɓe wawata moɓade ko ɗon si joomi me wi wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk o wi ɓe seerata hiɓe fecco hiɓe lurra si wona ɓe joomi ma yurmini ɓen o holli ɓe laawol makko ngol ko ɗon tu woni lurratake ko ɗon tu woni lurratake kamɓe imam ibnu qayyim al jawziya koni ɓe andiniri en ko wiyete kon al ilmu alshar'i sen ƴetti wona cheikh mouhammad ibni abdulwahab rahimahullah enen ɗo fo en jangi usulu salasa ka ɓe makani e wonde al ilmu ko marifatu al abdi rabbahu ka wa nabiyahu sallllahu alayhi wa sallama ɓe makki ɗum watti hon ɗum ɗon wal islama bil adilla bi mana ko andugol allah anda nelaɗon alayhi salatu wassalam anda kaɗo diina islam tawa ko andirɗa allah on ko bil adilla ko andirɗa nelaɗon alayhi salatu wassalam ko bil adilla ko andirɗa islamu kanko bi al adilla ko ɗum ɗo wi'ete gandal sharia diina islam si a andali allahu na a gando si tawi a majjama nelaɗon alayhi salatu wassalamu na a gando si a andali kaɗo diina islam ko holno allahu tabaraka wa ta'ala woni no o shar'iniri ka ko o shar'ini e makka kon a wonata neɗɗo mo tawata ko a gando ɗum kadi ko yo taw no jantorɗen noon konko annduɗa fof hiɗa jogani ɗum dalil si a wowli goɗɗum e allahu tabaraka wa ta'ala taɗa mari dalil si a wowli goɗɗum e nelaɗon alayhi salatu wassalamu tawa hiɗa mari dalil si a wowli goɗɗum e kaɗo diina islamu ko yo taw hiɗa mari dalil
ɗum ɗo innete al ilmu shari. Cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ɓe maaki wondema al ilmu ko ma'rifatu ma anzala Allahu tabaraka wa ta'ala ala rasulihi min al bayyinati wal huda. ko innete gandal sharia ko andugol ko Allahu tippini kon e hoore nelano alayhi salatu wassalam hujjaji ɓangoni ɗin kañumma e peewal ngal. ko joni men tippini e hoore nelano alayhi salatu wassalam ko piiji tati, ko ɗuni alqur'anu wal ahadithu alqudusiyya wal ahadithu annabawiya. andugol ɗum ɗo humpito ko honno ɗum ɗo woniri ko ɗum ɗo innete gandal sharia dina islam. ɗum ɗo ko taarifati ji ɗi tawata si en ɓannidiri ɗiɗo ɗi dendanigal majji ko ɗi tindinta en ko hunde wotere. wondema gandal sharia ngal ko ya andu deftere Allahu nden, anda sunna nelaɗon alayhi salatu wassalam no sahabaɓe ɓen ɓe famirno ɗiɗo ɗiɗi noon famiraɗi noon tawa hiɗa jogani ɗum dalil. ɗum ɗo innete gandal sharia islam. amma si tawi hawri innama al ulama bi maana ko homɓe woni karamokoɓe ɓen. eɗen andi neɗɗo nge si tawi hawri en daari ɗo hande o landama ko homɓe woni karamokoɓɓen, kanko no gasa ko woni karamokojo ka makko ko on mo tawata heno jangi defte ɗuɗuɗe ka. no gasa ko woni karamokojo ka makko ko on mo tawata hino windi defte ɗuɗuɗe. no gasa ko woni karamokojo ka makko ko on mo tawata hino waajo ko ɗuuɗi. no gasa ko woni karamokojo ka makko ko on mo tawata hino janna ko heewi. joni ndaaren karamokoɓe ɓen tigi anduɓe gandal ɓen ko honɗum woni ko ɓe makani en ko wi'ete karamokojo. sen ɗetti wona sayyidina aliya ibnu abi talibin radiyallahu anhu ono ardi noon ka sunan addarani ɓe maaki kamɓe sayyidina aliya radiyallahu anhu ɓe maaki ya hamalata alilmi i'malu bihi fa innama alalimu man amila bima alima wa wafaqa ilmuhu amalahu. nane moƴƴa ɓe maaki ya hamalata alilmi i'malu bihi fa innama alalimu man amila bima alima wa wafaqa ilmuhu amalahu. ɓe maaki ko ono yo rondiɓe gandal, ko ono yo janguɓe alqur'an, jangi sunna, faamino ɗum faamirte noon, gollitire gandal ngal rondiɗon ngal. ɓe maaki ko waɗi noon alalim ko wiyete gando mo tawata ko qirritaɗo ka sharia Allahu tabaraka wa ta'ala ko o gando, ɓe maaki ko man amila bima alima, ko on mo tawata ko o andi kon o gollitiri ɗum, ko faami kon Allahu tabaraka wa ta'ala waɗɗinihi mo darani hattirde daranagol, ko faami kon Allahu jalla wa ala halihi mo woɗɗiti hattirde woɗɗitagol, ko faami kon nelaɗo alayhi salatu wassalam koye ɗum ɓe wonno e muɗum, himo e muɗum hattirde wonugol e muɗum. amma ko o faami kon kamɓe sahabaɓe maɓɓe ɓen ɓe waɗani si aduna on fof naati waɗi, aduna on fof coobi ɗum, aduna on fof sembini ɗum, aduna on fof cuɗi ɗum, aduna on fof yoɗini ɗum, kanko o woɗɗitoto ɗum hattirde woɗɗitagol. fa innama alalimu man amila bima alima. ɓe maaki wa wafaqa ilmuhu amalahu, ko o jangi kon feppodiri e ko woni e gollude kon. wona yo taw himo andi zina no harmi tawa o yahay o zina, wona yo taw mo andi yarugol beere no harmi kono o yara e beere, wona yo taw himo andi shirku no harmi tawa o shirkay, wona yo taw himo andi bid'a no harmi tawa kanko tigi o sincay, wona yo taw himo andi yawagol mawɓe muɗum ɓen no harmi o salo teddinde ɓeɗo mawɓe makko, wona yo taw himo andi lorrugol kawtal no harmi o daro o tewo pas o lorra kawtal makko ngal. ko yo taw ilmuhu yuwafiqu amala, tawa ko o andi kon hino feppodiri e ko o woni kon e gollude. hamɓe sayyidina ali haɓe maake radiyallahu anhu ko oɗo woni gando, ko oɗo woni mo tawata ko o gando. se ndetti wona abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu, wona imam ahmad ɓe fillori noon ka deftere maɓɓe kitabu zuhud. ibnu mas'udin ɓe maaki wonde
laysa alilmu an kathrati riwaya walakinna alilma alkhashiya. ɓe maagi kamɓe Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wondema gandal ngal wonali ka sharia dina ɗuɗugol fillagol ngol. tawa kanko neɗɗo mo wunji qur'anare nden nde fof kala kalandorɗamo e ayeje ɗen o adde himo filli hadisaje dolle dolle ko tawata himo hunji si a memmini hadisaje ɗen o jokkanteɗe sanadan o jokkanamaɗe matna. ɓe maaki wona ɗum ɗo woni gandal ngal tigi tigi. ɓe maagi ko wiyete kon al ilmu ko al khashiya ko kulol allahu tabaraka wa taala. rasi joomi meɗen jalla wa ala o wiyen honɗum o wi innama yakhsha allaha min ibadihi al ulama. o wi ko jogiti oɗo al khashiya karmo koɓen ɓe maaki al khashiyatu ko khawfun maqrunun bil ilm. ko innete al khashiya ko kulol ngol tawata e ngol takkodiri e gandal. idan ko jogiti ngol ɗo kulol ko ɓeɗo ɓe tawata ko anduɓe ɓe. wadsi ibn Mas'udin ɓe makani radiyallahu anhu wondema wona ɗuɗugol fillagol ɗuɗugol windugol ɗuɗugol jannugol ɗuɗugol waajagol wona ɗum woni gandal. ɓe maaki gandal ngal ko hulgol allahu tabaraka wa taala tawa ko humpitiɗa ko annduɗa kon kadina hiɗa gollitirɗe. si ɗum ɗo tulti haray wona a gandu wona a gandu. se ndaari imamu malikin imamu daril hijra rahimahullah kamɓe kadi koni ɓe maaki ɓe maaki wondema laysa al ilmu bi kasrati riwaya. ɓe maaki walakinna al ilma nurun yadauhu llahu fi lqalbi. ɓe maaki gandal wona dey ɗuɗugol filla gongol woni ko innete gandal. ɓe mana na ɗuɗuɗo filla yeeji woni gando na ɗum ɗon tu watta mo gando ko beetawa himo jogiti nguɗo ndaygugo allahu tabaraka wa taala waɗi ka ɓernde makko himo sendidiri hakkunde ko moƴƴi kon e ko boni kon ko feeri kon e ko ɓoyɗi kon tawa ɗum kadi hino yaltiti salti woni e hoore tere makko ɗen hiɗe gollitirde ɗum no haniri ɗum ko o woni gando oɗo woni gando. ko ɗan no jeeya e majjere inna goɗɗo allahu tabaraka wa taala no harmini hunde jonnamo dalil. nelaɗo alayhi salatu wassalamu hiɓe harmini hunde jonnamo dalil. o innama aburu usaji kaari ma ɗum aburu alajji kaari ma aburu ceerno kaari minen ɓen na hande min fuɗɗi yirude ɓen diina wona hande min fuɗɗi namirde ɓen diina. diina kan wona e alajji kaari ka ɗettete. diina kan wona e ceerno kaari ka ɗettete. diina kan wona e ustage kaari ka ɗettete. diina kan ko ɗettete kaka deftere allah ka sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam no sahaba ɓen ɓe faamiri ko ɗo kaka ɗettete. ko waɗi karmokoɓe ɓen ko honɗum landotoɗen ɓe ko landotoɗen ɓe ko fi diina kan ka fasalu ahla zicri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati wazuburi ka allahu tabaraka wa ta'ala ko o landi yen landoɓe ko waɗi ɓeɗo imam ibnu hazmin rahimahullahu ɓe maaki fasalu ahla zicri ani zicri la an ara'ihim ko yo lando gandiɗuɓe ɓen fi gandal ngal wona pehe maɓɓe mujarrad pehe maɓɓe ɗen ɓe jonnata o wona mujarrad pehe maɓɓe ɗen woni ko ɓe jonnata en bal koyo ɓe wowlan en ko honɗum allahu e nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe yamiri ko honɗum sahaba ɓen ɓe faamuno e muɗum ko ɗum ɗon woni ko landoɗen ko ɗum kamɓe kadi ɓe landete fi muɗum ko landotoɗen ɓe ko honɗum allahu jalla wa ala shar'ina. imam ahmad ibni hambalin ɓe makani en honɗum dinu nabiyi muhammadun akhbarun ka ɓe maki ni'ma almatiyatu lilfata atharu ɓe maki la targabanna ani alhadithi wa ahlihi falra'yu laylun walhadithu naharu wala rubbama jahila alfata athara alhuda walshamsu bazighatun laha anwaru. ɓe maki kamɓe imam ahmad dinu nabiyi muhammadin sallllahu alayhi wa sallam akhbar ɗum ɗo ko habaruji arayɗi ɗum na feere goɗɗo ko habaruji ɗi tata ko tabituɗi selluɗi ken ko an fulan an fulan an fulan ma haddasana fulan ma akhbarana fulan ha hewtoyaɓe ko ɗum woni dinu nabiyi muhammadin akhbar. ɓe maki ni'ma almatiyatu lilfata athar bimana suka mo tata ko paalaɗo hewtoyde ka allahu jalla wa ala hara himo yisi moƴƴanimo kanko suka on ko o waɗɗo o seppa e hoore muɗum o jogito o haɗɗodira e muɗum
al athar athabita sahiha batteji ɗi tata ko tabituɗi ɗin e nelaɗo alayhi salatu wassalam e sahaba ɓen e tabi'ina e atba'u tabi'in ni'ma almatiyatu lilfata athar ɓe maki la targhabanna ani alhadithi wa ahlihi farra'yu laylun walhadithu naharu ɓe maki ko satti wowata oño sela hadisaje ɗin si a wiyama tun nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maki ko ya jaɓuki son sam'an wa ta'atan wata accitu ɗum ɗon jokka feere goɗɗo goo kaari kamɓe kadi ɓe maaki kaari kamɓe kadi ɓe golli kaari kamɓe kadi ɓe holli la targabanna ani lhadithi wa ahlihi ɓe maaki farra'yu laylun feere goɗɗo ko jemma ko ɓe nde ɗaɓɓane torso noon ko nde yonnorte kon ko qur'ana e sunna bi fahmi sahaba ndaare si tawi kon nden feere nde waddi ɗon no feppodiri e ɗum ɗon ɗette si feppodira wallini amma alhadisu ɓe maaki ko naharu ko ñalorma mo tata ko jalbuɗo sal ko waɗi ka hadisu al irbad ibni sariyata e ziyada wonɗon ka musnad imam ahmad nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓa sahabaɓe landike ɓe ko honɗum ɓe ahodi e maɓɓe bimana ko honɗum ɓe accani ɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki taraktukum ala almahajjati albayda layluha ka nahariha la yazigu anha illa halik ɓe maaki min mi acci on e hoore laawol jalbungol sal rawni pen jemma e ñalorma hino jalbi hino rawni no fota ter ɓe maaki oñota ko iwa e ɗum ɗon jokka goɗɗum ngo si wona neɗɗo mo tata on noon ko halkiiɗo mi alanamo feere ko waɗi mi waɗi ko mi waawi ko ko ɗum imam ahmad ɓe maaki farra'yu laylun walhadithu nahar ɓe maaki wala rubbama jahila alfata athara alhuda shamsu basiratun laha anwar no ara e heewde ka suka on o majja ngol ɗo laawol ngol tawata ko laawol batteji tabituɗe ɗi ko waɗi noon o sali janngude o sali tefude o sali ɓattare karamokoɓe annduɓe ɗum ɓen ɓe anndinamo tawale wa shamsu basiratun laha anwar nange nge hino yalti nge fop magge ko ɓuri e fanɗude e magge wirnaaki hinge mari kadi daygoji hinge bugi ɗum e nokkeli ɗin ɗi dendalingal majje kono ɗum e ɗum muɗum o majja laawol nelaɗon alayhi salatu wassalam few waɗi no yurmi ya taw suka cellen bellen o rafida no haɓɓi o ha ngaɗi no ari joɗɗini mo himo yenna saydna aboubacre himo huɗa saydna oumar himo yenna yumma mene aishata radiallahu anha himo wiya nde qur'anare nde timma himo darani ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam himo wowla e maɓɓe konnguɗi ɗi tawata hay gaño wowlata e hoore gaño muɗum tawa ko suka cellen bellen wawaynoɗo janngude qur'ana o famirande no sahabaɓen famiren o janga hadise o famira no sahabaɓen famiren kono no yurmi wallahi ko wana noon ala ko ɓuri yurmude ya fottu e suka cellen bellen tawa o wawayno wadde ko jantiɗen ɗo fof kono tawa kanko kadi ko fiɓaɗo ɓoggol ka dande ɗo yoɓɓoya ha e werdu tijjani himo jogi jikruwol laylan wa naharan sabahan wa masa'a himo jinda hayde himo yeytude e jiwɓe ta ko bandiyagal o jokki himo haɓɓi jikruwol ngol ka junngo ɗo nde himo zuwa carte ko waɗi ɓurɓe maɓɓe ɓe waɗoy ɗum nde himo zuwa carte ma himo zuwa lido ta mo haɓɓi jikruwol ngol waɗi ngol ka juuɗe ɗo ngol ɗon o sertata e maggol ko wallahi ala ko ɓuri moƴƴande suka yo wonu e hoore laawol nelaɗon alayhi salatu wassalam ala kadi ko ɓuri laɓede ha hewtitiɗo kono honto alhaali on himo yurmi hattirde yurmugol idan si tawi hawri innama karamo kojo on ko oɗo mo tawata ko faamuɗo qur'ana e sunna bi fahmi salafi o dari kadi o gollitiri konko o jangi ko oɗo woni ganndo ko oɗo innete ganndo amma si tawi hawri en ɗetti ndeɗo toɓɓere ɗimmere ko wiyete kon asbabu tahsilil ilmi bimana sababuji ɗi neɗɗo on natata e muɗum ha ɗi wonanamo sabu bi isnillahi tabaraka wa taala allahu okka mo gandal iɗi ɗuuɗi moƴƴa karmo koɓɓen no jantani en ɗi buy ko woni enen en raɓɓin ɗin to inchallahu jalla wa ala gogo on taw ko be faamin wondema gandal ngal ko biyadillahi jalla wa ala woni ɗum kullu talibi ilmin yajibu alayhi an yarifa dhalika ma'rifata yaqinin no waɗɗi kala ɗaɓɓowo gandal yo andu ɗum gandal ngal tawata ko fellitugal wondema al ilmu biyadillahi yu'tihi man yasha gandal ngal koye junngo allah subhanahu wa taala woni ko kanko woni ko okkata ngal
wana yangi ki waɗɗakin kada ɓugol gandal woni ko okkatama gandal konko wonɗa wadde ɗum ko asbab ndaren allahu tabaraka wa taala ka qur'an ko o jantani en kon fi gandiduɓe ɓen ko heewi e nokkeli ɗin o ɓanginana en woni wonde ko kanko woni okkude allahu wi hono o wi wattaqu llaha wa yuallimukumullah ka hule allah subhanahu wa taala takkidiron e ɗaɓɓugol gandal kanko allahu o andina o holli ko kanko woni andinowo kanko allahu tabaraka wa taala o wi yu'ti lhikmata man yasha'u wa man yu'ta lhikmata faqad utiya hayran kathira o wi himo okka alhikma ɓeɗo imam mujahid ɓe maki almuradu bilhikmati huna ko alfiqhu walfahm allahu no okka andugol ngol kañumma e faamugol ngol kala mo o muuyi okkude ko kanko wattone kanko tabaraka wa taala o wi nelaɗon alayhi salatu wassalam wa allamaka ma lam takun ta'lam allahu on o andinma ko tawata ala to noon hiɗa anduno ko kanko woni ko andinmaɗo kanko allahu jalla wa ala o yewti en fii ɓeɗoɓe tawata ko annabaɓe yawtuɓe sen letti wono annabi dawud alayhi salatu wassalam jomi meɗen tabaraka wa taala o wi wa atahu llahu lmulka wa allamahu mimma yasha o okkiɓe laamu ngon kamɓe annabi dawud o andini ɓe yeru ko o muuyiɓe kon andingol kanko tabaraka wa taala o janti fi annabi yaqub o wi wonde wa innahu lazu ilmin lima allamna annabi yaquba ko jooma gandal kono koko menen min andini ɓe ko lasno famade idan ngal ɗo gandal kanko tabaraka wa taala ko kanko okkata wono ɓanginirani noon kanko tabaraka wa taala ɓeɗoɓe tawata ko jomiraɓe gande men ko kanko allahu jalla wa ala woni ko okkiɓe gande men idan ko ya faamu ɗum ɗo anda ɗum ɗo oɗum waɗi si ɓe maaki wondema nde hiɗa naata e ɗaɓɓugol gandal ngal la budda an tankasira bayna yadayhi subhanahu wa taala wa tatawada lah ko beetaw helitoɗa tippitoɗa yeeso makko kanko allahu jalla wa ala etoɗa hattirde etagol yanki nanoɗamo kanko subhanahu wa taala ko ɗum ɗo woni ko fuɗɗorte ko ɗum ɗo woni ko fuɗɗorte ko ɗum karmo koɓɓe ɓe maaki istinbatan min dalik ɓe maaki fi en ndaari ka nder qur'an ko fuɗɗora ko bismillahi rrahmani rrahim ka ɓe maaki wondema si a ndaari ndeɗo toɓɓere nde tawata ko wattene nden ka ley ba ndeɗo nde woni sengo ley hay ko nde masirte kon kadi masira sengo ley mayre ɓe maaki wonde ko nuktatun inkasarat wa tawada'at li rabbiha tabaraka wa ta'ala thumma ja'alaha allahu tabaraka wa ta'ala النقطة التي تبدأ بها في كتابة كل حرف من الحروف العربية ko waɗi haydi ko laamu windata ko toɓɓere fuɗɗorta ko wannon a ɗibbay karambol ngol tusa ittingol ko ɗum wonta wona toɓɓere nde sida windude kaafu ko toɓɓere fuɗɗorta a ɗibbay itta tun ko toɓɓere nde woni ko heddoto idan ɓe maaki ndeɗo toɓɓere nde yankinani allahu tabaraka wa taala nde tippitanimo hay ko nde masirte ko masira ley haynka tippitagol allahu jalla wa ala teddiniri nde tawi kala harfu windeteɗo ka arabiya ko kayre fuɗɗorte ɓe jonni ɗum misal wonde neɗɗo faalaɗo gandal ko beetaw yankinanoɗamo kanko tabaraka wa taala anda gandal ngal koye junngo makko woni subhana ɓe maaki noon wonde huunde aranere nden e asbabu tahsili lilmi ko husnu niya ko heɓugol taw anniye mo tata ko moƴƴuɗo mana anniye mo tawata ko anniye moƴƴuɗo on ɗum e yata ka woɗɗi imam ahmad ibne hambal ɓe ɓanginani en ɓe makani en wonde talabu lilmi la yusawihi shay'un liman sahhat niyatuhu qila ya aba abdillahi kayfa tasihhu niyatuhu qala yanwi raf'a aljahli an nafsihi wa anin nas imam ahmad ibne hambalin ɓe maki rahmatullahi aleyh ɓe maki wonnema ko wiyete ko laɓɓugol gandal ala dewal ngal tawata ko dewal naafiilo eɓɓodirtengal e ko wiyete ko laɓɓugol gandal ala hay e hunde e dewe ɗe tawata ɗen fof ko dewe inneteɗe naafiilo ko innete kon talabul ilmi hino hecciɗe e fof majje
on saati ɓe makani en kamɓe imam on kono ko liman sahhat niyatuhu ko wonande on mo tawata anniye makko on selli ɓe landa noon ko ono yo baben abdullah ko honno anniye neɗɗo on sellirta fi yo heɓu ngal ɓural ngal makuɗon ɗo ɓe maki yanwi rafa al jahli an nafsihi o anniyo ko o woni e ɗaɓɓirde gandal ko fi yo ittu majjere nden e niwre nden e hoore makko o wona neɗɗo mo tawata ko rewirowo allahu tabaraka wa taala ala nurin min allah hara koye hoore ndaygu ngu allahu tabaraka wa taala ndaygin o shar'inen woni ko o rewirta allah wa ani nnasi fi kadi yo wonu sabu ha niwre nden iwa e yimɓe men o yonnanoɓe o sappanoɓe laawol jomiraɗo on tabaraka wa taala si tawi neɗɗo on ko ɗum won ɗaɓɓirde gandal oɗo haray anniye makko o laaɓi amma noon si tawi ko o wonɗo ɗaɓɓirde gandal fi ñande goo yo inne kaari ko gando fi ñande goo yo inne kaari kadi ɓe senike fi ñande goo yo ɓanne takko karmokoɓe ɓen fi ñande goo yo wenju ɓeeɗo yimɓe ɓe tata ko ɓe anda o tippina fiyake maɓɓe on o jasina ɓe o aybina ɓe yeeso yimɓe ɓen oɗo ko neɗɗo mo tata anniye makko on no ɓuri eɗen andi allahu tabaraka wa taala ko o foti o wallay ko kala manin on mo tawata ko wonɗo e tinnade e laawol makko ngol oɗo waɗi si o wi walladina jahadu fiina lanahdiyannahum subulana ɓen ɓe tawata ɓe tinnike fi amen jeeya e muɗum kala tinniɓe ɗaɓɓugol gandal tawi ko sabu am min joomi maɓɓe woni ko ɓe woni warrude ɗon allahu wi mi sappinaymo sababuji kañumma e laawi heɓirɗi gandal ɗin ha laata noon ha ɗum laata noon no feeñani en no laaɓani en pos wondema al ilmu ko ibada ko innete kon gandal ko dewal ngal tawata ko dewal teddungal ɓangungal ko allahu tabaraka wa taala o wi ɗon fa'budillaha mukhlisan lahu ddin ala lillahi ddinu lhalis ɗum no mofti kadi ɗaɓɓugol gandal rew allahu tabaraka wa taala tawa ko a laɓɓinanɗomo diina ka mana mum jangir kaaɗo diina tawa ko fi allahu wonɗa jangirde waɗi si a jangirali fi allahu a jangiri fi goɗɗum ngo ko wonamo kanko allahu tabaraka wa taala ko tana gogo on taw kanko jalla wa ala o tabintinantama gandal marngal barki o okkatama gandal ngal tawata ko nafay ngal ma aduna kañumma e lahara ndaare moƴƴam si tawi hawri en ndaari won abdullah ibne abbas radiallahu anhuma ɓe maaki innama yahfazu rrajulu min alilmi biqadri niyatihi ɓe maaki neɗɗo on ko o wawata heftude ko o wawata hunjade o faama e gandal ngal ko yeru embere anniye makko on no anniye on laaɓiri wo ko noon allahu tabaraka wa taala waɗirantamo gandal ngal yeru embere anniye makko on ko ɗum allahu subhanahu wa taala waɗantamo ɓeɗo imam mamar ibnu rachid ɓe maaki honno ɓe maaki wonde inna arrajula la yatlubu alilma li gayri llahi fayaba alayhi alilmu hatta yakuna lillahi azza wa jalla ɓe maaki goɗɗo no immo o yango o kurko o jinda o eto o wakkilo ha fi ɗaɓɓugol gandal kono na fi allah himo ndaari no o hunjoro qur'ana ha kono ko fiisi qiyamul layli hewti yo o nodde o ɓatto ko fi kala ka o feƴƴi yo yimɓe men innu kaari kadi ko haafes himo wakkili himo jangude diina ha himo etade ha fi ñande goo yo yimɓe inno heno to cheikh kaari e hino to oustage kaari e hino to docteur kaari e hino to kaari e hino to kaari taw ko fi yo yimɓe ɓen sappo mo ɓe maaki gandal ngal ngal saloto e hoore makko gandal ngal ngal saloto e hoore makko ɓe maaki hatta yakuna lillahi azza wa jalla no gasa noon innen no gasa goɗɗo o ɗaɓɓira gandal tana sabu allahu tabaraka wa taala o heɓa gandal ngal maana muɗum ko saloto e hoore makko kon karmo koɓɓen ɓe maaki ko gotel e piiji ɗiɗi walla ɗiɗi ɗinno gogo on ko gandal ngal tigi mo wawi ɗaɓɓude allahu tabaraka wa taala salomo okkude ɗimmitel muɗum ngel barki gandal ngal mo wawi arde o ɗaɓɓa allahu okkatamo gandal ngal o okkatamo barki gandal ngal mo wawi ɗaɓɓude gandal ngal tana sabu allahu o ɗaɓɓiri allahu jarriboramo gandal ngal kono o itta e gandal ngal o yewina gandal ngal o ɓoora ngal ko innete barki gandal ko tawa himo jogiti gandal ngal tawata yakunu hujjatan alayhi la lahu ngal wontoye hujja e hoore makko yawma alqiyama ngal wonantamo hujja
ko waɗi o laɓɓinana allahu tabaraka wa taala ɗo si nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe makanen ka hadis abi hurairata mo andude ɓe maaki man taallama ilman mimma yubtaga bihi wajhullah la yataallamuhu illa liyusiba bi'aradin min ad-dunya ɓe maaki honno ɓe maaki fa haramun alayhi raihatu aljanna ka aw irfa aljanna nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe maaki kala manin neɗɗo ɗaɓɓirɗo gandal tawi ko ɗaɓɓirtengal fi allahu jalla wa ala kono o ɗaɓɓiringal kanko neɗɗo on tayna fi allahu o ɗaɓɓiri ko fi heɓugol geɓoy e geɓe aduna fi wonugol neɗɗo mo tawata ko heɓowo teddukoy e teddukoy aduna fi allahu tabaraka wa taala wona ɗum ɗon tum woni ko o ɗaɓɓiri gandal ngal ɓe maaki oɗo ko neɗɗo mo tawata lam yajid arfa aljanna o heɓata ko wiyate kon ɓuurateri aljanna man taallama ilman mimma yubtaga bihi wajhullah la yataallamuhu illa liyusiba bi'aradin min ad-dunya ɓe maaki lam yajid arfa aljanna o heɓata wurgol aljanna kanko neɗɗo on mana o heɓata wurgol aljanna nokku ka o kambirana ɗon o naɓoyte ka yiite jahannama si o naadoyama ɗon kanko neɗɗo on ɓurgol aljanna hewtata e makko hakke nokkure nden ko nde luggi ko ha ñande allahu jalla wa ala ƴawnimo o nattimo ka nder aljanna si o mayiti e gomɗina eɗen andi hadis abi hurairata radiallahu anhu ɓe makani e wonde si aroyama yawma alqiyama no jiya e atteteɓe naadoyeede ka yiite jahannam neɗɗo mo tawata ko jannguɗo gandal tayna sabu allahu o janngir innama qara'a li yuqala qari ka tawa ko o janngiri ko fiyo o inne kaari ko janngowo kaari ko gaynowo haaji o janngirali fi sabilillah o janngirali lillahi wa fillah oɗo jiweyde e yimɓe ɓe tata ko adoyteɓe bugeɗe ɓen ka nder yiite jahannam sabanede makko tawi kon anni e makko on laaɓa idan si anni e on laaɓa ko imma allahu jalla wa ala o ɗawama gandal ngal ma o jarriboroma gandal ngal o ɗawama barki gandal ngal si a tawoyimo yawmal qiyamati kadi si o yasanakima o naadoyama yiite jahannam ko waɗi noon a ɗaɓɓirali gandal ngal fi makko kanko allahu jalla wa ala idan assababu l awwal min asbabi tahsili l ilmi ko husnu niya ko moƴƴugol anniya ko ya eto laɗɗina anniya o lootamo siwamo ha walaɓe ɓos waɗira sabu allah subhanahu wa taala ɗum ɗon woni hunde nde tawata ko hunde aranere nde amma assababu thani ko ɗum woni al'amalu bil ilmi bimana gollitirgol gandal ngal annduɗa ngal si tawi hawri a etike an neɗɗanke on a jangi ha a andi goɗɗum e kaɗo dina islam ko ya eto tawa konko annduɗa ɗon ko hunde nde tawata ko pellet kayre hunde nden hiɗa gollitirde nde hattirde gollitirgol waɗi jommenen tabaraka wa taala ko wi hen ka qur'anare makko teddunde o wi wattaqullaha wa yuallimukumullah bimana hule allahu tabaraka wa taala kanko allahu jalla wa ala o andina on dina makko kanko subhanahu wa taala si on hulimo kanko allahu jalla wa ala kanko tabaraka wa taala o andinayi on dina makko kan ɗum waɗi si tawi on jangi gandal on gollitiringal jomiraɗo on jalla wa ala kanko kadi o ɓeydanayi on gandal imam sufyanu thawri ɓe maaki on ɓe maaki wondema hatafa al ilmu bil amali ɓe maaki fa in ajabahu wa illa rtahala ɓe maaki gandal ngal si allahu okkima ngal daroto ngal nodda golle ɗen si tawi golle ɗen notike gandal ngal tabitay kono si tawi golle ɗen notaki gandal ngal yahay ko imma ngal yaha kangal tigi hissiyan walla kangal gandal ngal yaha ma'nawiyan ngal yaha hissiyan a yejjintinte ngal yaha ma'nawiyan tawa hiɗa ɗon hiɗa fillande ngal kono barki maggal on a ala heɓude ɗum ka aduna ɗo a heɓoyta kadi ka lahara a ala heɓude ka aduna ɗo kadalika a heɓoyta ka lahara wonnon ko a neɗɗo mo andanɗa hoorema ala gollirde imamu waki'in ɓe maaki wondema kunna nasta'inu bil amali ala hifdhi al ahadith ɓe maaki menen men laatino e nder ko men janngayno kon
gollitirgol hadisaje ɗen ko ɗum min wallitorayno fi hunjagolɗe kanɗe hadisaje ɗe nde imam muslim landino imamul boukhari ko honɗum woni sirru on fi wawugol hunjagol hadisaje tawa ko hunjiɗa ko hino yeɗɗi no tiiɗi ɓe makanno ɓe honɗum ɓe maki ko ya gollitir kañum ɗen hadisaje ɗi allahu tabaraka wa taala andi aren imam ahmad musnad maɓɓe on himo mari hadisaje jelu hadisaje guluji 30 ka wondude e takrara ko waɗa nder ton ko hadisaje guluji 30 noka nder musnad imam ahmad kono kamɓe imam ahmad ibn hanbalin ɓe maaki ala hadise hay e goto momi windi nder ton si wona mi gollitirimo haysi ko laawol goto hadisaje guluji 30 ɓe ittintini hadis ɓe maaki sina hadis goto neɗɗo goo inni awa imam ahmad fiyake mon no mawni hadisaji guluji 30 on gollidiri ɗum fof o manti ɓe ƴetti mbulla ɓe saaki ka yeeso makko ɓe maaki ko oɗo hadis mankuno mi gollitiraɗo ko hande ne heeɓi kami golliramo yani ɓeeɗo ko ni ɓe wonirno eɗen hande aye goɗɗo no janga hadise bindi o lundomo kiikiɗe o janga mo kiikiɗe o lundomo bindi tawayle mo andi pellet ustad en ko jannimo kon ko hunde kaari kiikiɗe o tewo pas o yana e muɗum ustad en ko haɗi mo kon ko hunde kaari kiikiɗe o tewo pas o yana e muɗum ɗo ko hunde nde tawata neɗɗanke on si tawi hawri himo faala gandal ngal yo ngal tabitu o gollitiray ngal ɓe wi man taallama ilman fa amila bihi zadahu llahu ilma kala andiniɗo gandal o gollitirngal allah subhanahu wa taala e sunna makko on o ɓeydanaymo gandal o ɓeydanaymo gandal ɗum ɗo ko ɓe a sababu salih sabu mo tawata ko sabu tatamo on ko alhifzu wakkilagol hunjo ko jangata ko waɗi gandal ngal salaf kamɓe ko ɓe kontuno gandal ko hunjangal wana ngal tawata ko waɗangal ka kankiraje ka keesuje wana ngal tawata ko waɗanangal maktaba tawano hebbina tew defte tawa si a yalti a accingal si tawi hawri a naati a tawtingal waɗi cheikh mouhammad ibne salih el usaymin ɓe maaki e misal si tawi neɗɗo bida ari naati e maktaba mo tawata ko heewuɗo defte salafija o ara kanko neɗɗanke o yatafawwahu bi kalimatin bid'iya o wowla konngol bid'a moolanangol ɓe maaki halil kutubu taftahu wa taruddu alayhi defte ɗe ndewditoto ɗe ruttamo la ko si tawi enen en jangi ko woni e majje kono ruddu alayhi rutten e hoore makko sahaba ɓen kamɓe ko ɗum ɓe andirano salaf ko ɗum andirano gandal hari koyoɓe hunjongal ndaren mansourul faqih ɓe maaki wondema ilmi ma'i haythu ma yammamtu ahmiluhu batni wi'a'un lahu la batna sunduqin in kuntu fi lbayti kana alilmu fihi ma'i aw kuntu fi ssuqi kana alilmu fi ssuqi ɓe maaki min gandal an ko allahu andininmi kon miɗo wondi e maggal kala ka mi hammiri meɗe yaadude kala ka mi yeyi miɗo wondi e maggal siɗa faala sunna e koni ɓawan kon ha jon ala en ɓe maaki batni wi'a'un lahu nde ɓernde an ka allahu waɗi haqqille an nden ɗon ko ɗum ɗon woni mirawun gandal an ngal ɓe maaki gandal an ngal miran maggal on wana nder keesuje ɗe la batna sunduqi ɓe maaki in kuntu fil bayti si tawi miɗo ka nder suudu an kana al ilmu fihi ma'i gandal ngal wona e ɗon meɗen woni aw kuntu fi suuqi ma mi immi mi yehi ka maakiti gandal ngal tawa miɗo wondi e maggal hato jinaya lando lamma ya tefan ma ya goɗɗum ngo waɗu min na habbolanto ha mi yana defte ɗe mi ara noon famodire la kamɓe mansourul faqih koni ɓe maakir ɓe holli noon wonde ko ɗum ɗo woni koye nete gandal cheikh mouhammad rachid aw ibne bachir afwan kamɓe kadi koni ɓe maakir ɓe maaki ida ma kunta wa'iyan hafida fa jam'uka lil ilmi la yanfa'u si tawi a wonali neɗɗo mo tata ko a hunjotoɗo mara ko anduɗa kon ko moɓata gande kon nafata waɗi a rondota ko defte maɗe nga fokkituɗa oyɗo yaada ka ɗum wawa gase imamul amash ɓe maaki wondema ɓe maaki ihfadu ma jama'tum ɓe maaki fa inna alladi yajma'u wala yahfadu kana karrajuli jalisan ala khiwanin ya'khudhu luqmatan fayambudhuha wara'a dhahrihi famata tarahu yashba'u ɓe maaki koye acce ko jango ton kon hunjoɗon ɗum
tentini sukaɓe ɓe wakkile hunjo noon ko janngoton ko ɓe maati ko waɗi neɗɗo mo tata o janngay o hunjota ko mo waywa jooɗiɗo e takko taabal hebbinangal ñaamete mo weela moƴƴa kala sayre nde o nokki imo bugaade ɗum ɓaawo kala sayre nde o hocci nde nattaka hunnduko ko ɓaawo woni bugaade oɗo ko neeɓi bugaade o haaray harata idan neɗɗo mo tawata ko janngowo diina kadi ko bee o hunjo ɓe nganndi so ndaari siira karmukoɓe molanaɓɓe ko ɗum no golle maɓɓe ka mane Abu Hurayrata radiyallahu anhu Abu Hurayra ko duuɓi jelu waɗi e nder islam sinelaano alayhi salatu wassalamu feƴƴini alal akthar ko karmukoɓe janti ko woɓɓe wi duuɓi 5 ko ɗum ɗon ɓuri ɗuuɗude woɓɓe wi duuɓi 4 ɓe wi ko ɗum Abu Hurayra wondi e nelaaɗo alayhi salatu wassalam tawi ɓe feƴƴini ko hombo marɗen sahabajo mo tawata ko hunjiiɗo hadisaji o filli yeru ko Abu Hurayra filli ko en ala ka wa noon karmo koɓe maaki sen ƴetti kutubu sitta sahihu lbukhari sahihu muslim sunan abi daoud sunan tirmidi sunan ibnu maje sunanu nasa'i ɓe maaki hadisaji Abu Hurayra ɗen nder ton ko hadisaje sen 1374 guluuji 5 e temeɗɗe 3 e 94 ko duuɓi 4 ɓe waddi e nelaaɗo alayhi salatu wassalam Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma ɓeɗo ko ɓe wonduno e nelaaɗo alayhi salatu wassalam fewndo nelaaɗo on feƴƴina ino waɗi ko terlen duuɓi 15 ɓe jogiti kono ɓe fillani en hadisaji jelu hadisaji 1660 hadis wuluure e temeɗɗe 6 e 96 yuma mene Aisha ari nelaaɗo alayhi salatu wassalam ko feƴƴinayno tawi ko terlen duuɓi 18 ɓe mari ɓe fillani en 2200 walla 2010 hadisaji guluuji 2 e temeɗɗe 2 e 10 ma ɗum guluuji 2 e temedere e 10 jiwo mo tawata ko duuɓi 18 o marno enen hannde ɗo sa ɓanni ɗo jiwo mo 35 ans ara ko yawɗo yiili ɗo inni miɗo janngi droit o hocci o wi miɗo janngi médecine o yiltori ɗa o wiyama miɗo janngi informatique kala ko yowndiri e réseau miɗo anndimo landoɗamo hadisaji nelaaɗo alayhi salatu wassalam hadis goto pet ko jelo marɗen ɗo tawa ɓe annda tawa ɓe mari duuɓi 35 no mari diplôme ji aduna ha ronki kono annda fus e diina sukaɓɓen kadalika wallahi si tawi ha wuri en hunjotako ko janngeten kon haray ko janngeten kon no yurmi wallahi haray no yurmi a fotta e rafidajo ka yaasi o fena ka diina ta wata ruttude fotta e suufijo o fena ka yaasi ta wata ruttude fotta e tabligijo o wowla ɗi o faala wolde ta wata ruttude fotta e ihwanijo o wowla ɗi o faala wolde wata ruttude kala mo tawata ko wowlowo ka diina ko sella on fotta e o wowlata ko mone waratama ara wata wallude diina kam e natti faami idan no jeeya e sababuji ɗin ko be hunjude be si en ɗetti imam annawawi kamo koɓe maaki ɓe ɗettayno darsuji ko fanɗi o darsuji 11 ñallal enen ɗo mo ɗetti darsu goto ɗiɗi o ina yande yoni imamu nawawi darsu 11 ñallal woɓe waalotano ko jemma no lutti harfu goto mo ɓe hunjaki ɓe waalota ko jemma hiɓe heddori harfu goto mo hunjaka ono sukaɓen hannde mo yiwɗa ono innama ahi min miɗo jarribora angal hunjagol a falaka woni hunjade a waɗi examen d' entrée en 7e ko kayeji ɗin fontuɗa winduɗa owe a waɗi e brevet d' étude premier cycle ko kayeji ɗin fontuɗa winduɗa a waɗi bac ma o ha a heeɓimo woɓɓe heeɓi mention natuɗa ka université ha joni aniɗa dari e nugol miɗo jarribora angal hunjagol a falaka hunjade si tawi a soobinike fi hunjagol ngol a jogitike sababe muɗum ɗen wallahi summa wallahi jomi meɗen tabaraka wa taala bi idnihi o wallete kono so tawi a anniyaki ala ko goɗɗo wawanma kono noon suka faaleteɗo hunjagol qur'ana nde tabita o hunjo sunna tabita o hunjo gandal islamu tabita oɗo ɗe gite makko ɗe darata ko woni ko kala ka yiyaɗa an tiktok ko a maître jo nder to facebook ko a lafidanjo nder to instagram ko a commandanjo nder to mi anda honto e honto kala réseau ji memminari an hiɗa jeeya e makko baɓɓen nder to kala jiwɓe ɓortiɓe ko be yi'aɓe taw si feƴƴa
an gon falda imam Shafi'i sonnajo no wirtino be yi seeda e makko seeda pet e makko ɓawi ɗen andi ɓe arsikano hunjagol moƴƴa karmo koɓe go maki imam Shafi'i si hunjotono ɗerol goɓe buumaynogol fiita jillu ɓe ndara golɗa ɓe hunjongol hakke ko ɓe hunjoto ko yaaji kon e ko yaawi ko ha imam Maliki tigi haawi ko imam Shafi'i hunjoto ko ɓaɓe iwi makka ɓe senike Madina imam Maliki makaniɓe a janggay taw oɗo mo watta o hunjoɗamo on saati noon jangi imam Shafi'i ɓe maki siko mo watta o mon on ɗon mi honjinomo gila mi wonno makka waɗi ko duuɓi 15 ɓe jonnira ijaza waɗugol al iftar tawi ɓe mari 15 ans si karamokoɓe makka ɓe maki an Shafi'i ɗa wawi joɗade ala kursiyin tuftin nasa duuɓi 15 kono ɓaɓe yi'i sonnajo wirtiɗo gokku ɗen balɗe ɗon ko ɓe hunjoto kon jillodirani ɓe moƴƴa on saati ɓe ndaari ɓe tawi alaali on wayli ɓe ari noon ɓe tawi imamu Waki ɓe maki shakawtu ila waki'in su'a hifdi fa arshadani ila maga ila tarki lma'asi fa akhbarani bi anna alilma nurun wa anna nura allahi la yuhda li asi mi tawoyi imamu Waki mi wulliti e maɓɓe ɓe makanin mi honno wondema terto ko wiyete kon jeddi ɗum ko be on jigi tertoon idan ko be heɓa ko innete kon alhifdu sababe mo tawata ko nayaba on woni wono takko sakkitoron ko waɗi ko ɗe joyi fet adde to luttuɗi ɗin en jimbe e defte ɗen inchallahu taala sabu mo tawata ko sabu nayabo on ko ɗum woni al istimraru fi talab bi maana duumagol ngol e ɗaɓɓugol gandal ngal karmo koɓe ɓe maaki wondema la takun fi talabi lilmi zawaqan wala takun walakin ɓe maaki kun mustamiran wata wonu neɗɗo mo tawata ka ɗaɓɓugol gandal ko a neɗɗo mo tata ko a mettotoɗo kala darsu men miniɗo a are kala manin darsu mo tawata ko men miniɗo a aray taweɗa e on ɗon darsu wona e sincayɓe on ɗon darsu kono darsu on a tawatake abadan e gaynitiɓe darsu on wala takun fi talabi lilmi zawaqan ɓe maki ta waɗu ɓe maki walakin kun mustamirran wonu neɗɗo mo tawata ko duumiɗo hattirde duumagol ka ɗaɓɓugol gandal kono hande ɗo se ndaari en tawi no fanɗi fuɗɗotoɓe deftere ɓe jokka darsuji ɗin tawa hiɗi jokkodiri haaɗilanna ka wallahi no fanɗi waɗayɓe tawale darsu on ka o woni ɗon e ka wonna ɗon naka woɗɗodiri ko ngaameno e salare e angal hittingol fi gandal ko ɗum ɗon woni ko haɗuma waɗugol ɗum noon nelaɗo alayhi salatu wassalam oɗo wahyu islamu on fuu ko tippi e hoore maɓɓe allahu jalla wa ala waɗal ɗum ñalla o waɗal ɗum balɗe ɗiɗi waɗal ɗum balɗe tati ko duuɓi no gayi e tati o waɗi ɗum ko ɗum o wi wa qur'anan faraqnahu alayka litaqra'ahu ala nnasi ala mukthin bimana qur'anare nden men sennude men feccinde men tippinali nde fof e hoore ma nde wootere ko fii honno fiya janngude e hoore yimɓe ɓen tawa kono duumori yeru embere ko men eɗɗi ko idan kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe janngu ndeɗo alqur'anare tawi ko e hoore duumagol woni ko ɓe yaari wona ñallal gootal an kadi e hoore ma ko be etoɗa duumoɗa wona tak ko karmokoɓe ɓe jannga ko ɓe ɗum waɗa ɗum waɗi karmokoɓe janngayɓe junngo karmokoɓe duuɓi noogay duuɓi 30 e ko nanndi e sifaɗi noon piji tawa hiɓe iwtiri ɓaawo makko hiɓe ɗaɓɓude ganndal e junngo makko on mi tawi an a ari bimbi a janngi kiikiiɗe a tawataake a ari ñalorma a janngi bimbi a tawataake natinnaare no woodi gooto e yimɓe ɓe tawata ko yaltunoɗo andalus Espagne o immi o yehi haa o hewtoyi Iraq Bagdad o seppir kadi koyɗe makko ɗen ɓe wii sen laari ka siyar fi alami nubala mo imam hafiz ɓe waɗi o zahabi ɓe janti fi makko nder ko inde makko nde woni ko diwinni oɗo neɗɗo o seppu gila Espagne o yehi haa Iraq o seppiri koyɗe makko ɗen ɓe wii masafa on ko sterlen 5000 kilos o yeyti ko janngoygol e junngo imam Ahmad ibni Hanbal
allahu tabaraka wa taala jarriboymo ɓa o hewti tawi ko fi zamanil mihna. Imam Ahmad fewno on sati hiɓe haɗa jannugo ɓa o ari o tawiɓe o humpitide alhaali makko on ɓe makani mo fewno miɗo haɗa jannugo. kanko neɗɗon ko ɗum o wi Imam Ahmad o wi ene imam on jaɓanayran si weeti bimbini ɓorno coñci ɗi tawata ko coñci kanuɗi wasi tawi komi torotoɗo mi yalta si mi hewti ka dambugal mon mi wowla konguɗi torotoɗo uddi ton bafalngal jannollan hadise goto e hadisaje ɗiɗi hadisaje tati. Imam Ahmad ɓe maaki ɗum ɗo miɗo jaɓanama. si weeti bimbi o ɓorno coñci ɗi tawata ko coñci miskino baaso o wara o inna ko hombo waɗirta fillah ko hombo waɗirta lillah. si o hewti Imam Ahmad woña baafal maɓɓe ngal ɓe jannamo hadisaje o immo o ruttoda e majje ka suudu. ko ni o woniri o tabitiri ha Imam Ahmad ibni Hanbalin ɓe yalti e mihna on tawi si o ari ka majlis maɓɓe ɓe ƴettemo ɓe ara ɓe ɓanna takko maɓɓe ɓe maaka mislu hada ɓe maaka yahiqqu an yusamma taliba ilmi. sifa oɗo ko ɗum woni ko hanndi ko sifa oɗo haani innede oɗo ko ɗaɓɓowo gandal. Ndarte hoore men moƴƴa enen sukaaɓe ɓen ndaaren tinnare meɗen nden e kaaɗo diina ko wonnonir fiyake aray sabu mo tawata ko sabu sakkitorojo on mo tawata on ko on ɗo woni ko darotoɗen e muɗum inchallahu jalla wa ala ko ɗum woni assabru ala talab bi mana muññagol ngol e hoore ɗaɓɓugol ngol. ɗaɓɓugol gandal wela fiigoy gandal ɗum feƴƴirta bluetooth argol inna active mi active a naata oye ko wallahi nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe makanin innama l ilmu bitaallum ɓe maki gandal ngal ko janngugol ko be jannga. joni noon janngugol ngol ɗum ne wortani ndaren nelaɗo alayhi salatu wassalam nde joomi meɗen tabaraka wa taala tippinayno qur'ana e maɓɓe ko ɗum o wi ko inni ko inna sanulqi alayka qawlan saqilan menen min bugoto e hoore ma konngol ngol hay faade ngol teddi. yuma men Aisha radiyallahu anha ɓe makisi wahyi on no tippade e hoore nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe ugginon si ɓe ugginike siɗa takko maɓɓe a nanay hito tawano way wa umango ñaati. si tawi hawri wahyi on gayni tippade e hoore maɓɓe a yiye lakkere nden no ila e maɓɓe. kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maati wahyi sino tippade an no waywa si a ɗetti jolokowal molanangal a piiti e hoore fetere. ɓeɗo ko Jibril woni addude e maɓɓe. an noon a sikkay a ɗettay ɗum ɗo ka hoore leydi ɗo tawa a waaloto sahi nde faalaɗa fina sahi nde faalaɗa yaha sahi nde faalaɗa arta sahi nde faalaɗa gandal ngal ngal ara ko be an neɗɗanke o muññoɗa ko be tabita wakkiloɗa. annabi Musa alayhi salatu wassalam nde ɓe annduno wonde no woodi ɓurɗo ɓe gandal ka hoore leydi ɗo Khadir kono ɓe maakuno ana joom meɗen tabaraka wa taala o wiɗen wa id qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma'a albahrayni aw amdiya huquba. annabi Musa ɓe anndi kamɓe ne allahu yewtidata na malayka woni hakkunde ma hono ɓa ɓe humpitike no woodi mo tata ko heccuɗoɓe e gandal allahu no anndini on ɗon ko ɓe annda ɓe maakini yahani janngoyejo ngono. miɗo wakkili kadi yaade hay sikko huquban. hukub ibnu umar ɓe maaki ko duuɓi 80 duuɓi lahara wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu. duuɓi 80 lahara ñallal gotal ton ko duuɓi wulure ga ɗum ko duuɓi terle million no gay e jeenayi ko fayi. annabi Musa ɓe maaki hay siko waɗum mi seppata fiyo mi yiidu miɗo wakkili. kono enen honto muñalngal wa sa yeeha tawi usagen ɓe ñaadi gokkuni ayi min ɓeegoy ɓe sikki yiɓe felliti miɗo ɓuri ɓe fellitude a gandal falɗa. talibajo imam maliki o naati ka majlis maɓɓe o salminaali o jooɗi imam maliki ɓe maaki foccemo loyru 90 foccimo maɓe foccimo ɓe gayni o ari o jooɗi on sati imam maliki ɓe maaki sawtun bi hadis loyru kala mi jannete hadis goto hande heɓa hadis 90 o wii wonde laytahu kana 100 sawtin fa ata'allama 100 hadithin hanino wona looci temedere ni heɓa hadisaje temedere. ono an hay si ustade wiɗo wallinemo ara yeyi ma wiya ko ono walto mawni idan ɗum ɗo ko misal tu woni ko jonnuɗen ko en andu tu wonde no sababe ɓurɗe mawnude ɗen e sabuji ɗaɓɓugol gandal ɗin ko ɗiɗo jogi.
yo neɗɗo on heɓa husnul niyya kanko neɗɗanke on o heɓa al amalu bil ilmi kanko neɗɗanke on o heɓa ko wiyete kon al hifdu o heɓa ko innete kon al istimraru fi talabi o heɓa ko innete kon assabru ala talab ara en daara ɗo darne waktu on heewi no jama o yaafoto ko yawtinden ko هذا وبالله التوفيق فما كان فيه من صواب فمن الله وحده وما كان فيه من خطأ وزلل فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه برا أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة وزلل إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا والكسل كلا والبي والإبانتل